CBN arak zautu nandi lakte in nangkut kan intlay na kumthong nila kumkul la kumthum February nikul zanlay sumlam pali tiang thong kan hlet ko mi kan rakchim lai kalem yo a CNDF ragap pakhat SAC ragap ni antlay I antha nizan February thlai kwa zan sumlam pakwa la cheu rong a kalem yo pang tang zela sang a CNDF ragap salai no jo SAC ragap ni antlay I antha tia thai se salai no anun nak aliam nak arwang chu CNDF phu pakhat ni a Facebook chamai a alang tar I SAC ragap 52,000 nak ni anlang tar chi salai no jo CNDF battalion 4 a ramlam mi phuncha a rian atwan mi asi tia thai ase falam a nu pakhat ni bom rap alam swalcha a ake khatlai song cheram gol falam pang sathon khote paw February hlairia san lai somlang panga rong a che mi phun nu pakhat bom rap alam swalcha a or lai ke asong tia thong thai ase bom rap lam swal nak rong a aliam mi hi India Myanmar ramri zo khothar a athu dir mi pi la tang pui kumkul la kumruk ase falam pang leilet khote a ummi an pa sin akal leo saton khwapaung a bom rap alam swal hi asi tia thai ase pi la tang pui cho awa pa naw pa hen zo khothar in leilet khwalei a cycle in ankal I saton khwa phak lai lamkam a zunte kal a tim leo a alam swal hi asi tia thai ase yeta shi ka daw nak a SAC ragap som thum lang anthi Fiamle an firmi theory tampi zong PDF ni an lakho khote pol akhang I arakirmi SAC ragap pol an ka na I SAC ragap som thum lang anthi Fiamle an firmi theory pol zong an lakho tia pakho region PDF ni an than pakho ram than tango pangkom PDF battalion 3501 company 4 company 6 phufan ha le SAC ragap karlak a February hlairuk zinglai somlam pakwa in chun somlam pakhatyang yeta shi pang zeya yu kong khote le pintil la khote nitlak lai a kadawnak achwa I SAC ragap lai in som thumlang anthi tamhliam antwar tia pakho region PDF ni anlangtar kadawnak chung a SAC ragap pol anruak long salaw in Fiamle mi pi in an fiarmi swingun cheu khat song an lakho tiat an than kadaw nak chung in an lakho mi riam na chu MA3 zun li MA1 zun ni MA2 zun khat kwam bom hlairiat kwan zanga le pakul 60mm bom kwan ni le aidin tampi na an si tia thai ase kadaw nak chung a asung tukmi SAC raka pol ni riam ngan riam me an ka ruang a mipi an vel na ruang a mipi pani an thi I pani fakpi in hliam an twar tia an than so peng a SAC ralam sia rakap jo PDF phuni voitampi an daw na I SAC rakap kulanga an thi magwe ram than so peng chautu amyaw tat in arak chuak mi SAC ralam sia rakap jo voitampi bom in puanak kanak in PDF phuni andaw na I SAC ragap kulanga anthi tamhliam antwar tia chautu PDF sin in thai ase February hlairuk sing somlam paret le somnga le pathum a chautu amnyaw tat in SAC ragap motorung pani zo phoga 1 in arak chok mi thajang za le paret rong asemi khalaya 274 zo chautu mi e khwa chaklei kap an phan a kangko peng battalion 9 ni bom lungsom li le lunga in an pwa na SAC raka pasha an thi chun zan lai somlam pali le mini parok a mi e khwa le swa khwa an phak a bom lungthum in an dau chapna I SAC raka pakhat athi pali hliam fak an twar tia thai ase June February hlairet chun somlam hlaini le somni le pakhat a
as ac ra lam sia ra kap jo shwe aung ta khwa in chau thu lai a ra kap moto pani le phokawan anja pi tha jang za le som sri rong in an rak ra e mi e khwa thlang lai kap an phak a kan ko bang battalion 9 ni bom lung sha in an bwa na as ac ra kap paruk an thi e peli hliam fak an twar tia thai ese chu bom pwa nak din nu a athimi as ac ra kap rak jo moto a an thir na liu a timcha in angak mi pi fang tu phuni hriam ngan hriam me in anai te in an ka na e as ac ra kap ret an thi chap chu ka daw nak ruang a athimi rak chu moto chung a an thir jok na e chau thu lai an kir lai pan san khwa chak lai kap an phak a bom lunga im vai khat chau thu lu nak yo lai chak an phak a bom lunga im vai khat an daw na e athi mi le ai hlia mi an tia thai ase chu ka daw nak chong a mi pi veng tu phulai him te in nu an kir khau tia thai ase chawmya taw ra kap sakan chu pdf phuni an daw na e as ac ra kap pasha an thi pdf phu pakhat anun nak aliam sakai ram than yema bin le salinchi aton nak a ummi as ac ra kap sakhan afami pakhat jo pdf phuni an daw e as ac ra kap pasha an thi tia klg pdf phu e domwaw ngai tu pakhat ni achim February hlei kwa zan lai sumlam panga le cheu rong a salinchi le yema bin aton nak chawmya taw a ummi as ac ra kap sakhan afami jo pdf phuni lunho in an daw na ka daw nak hi sumlam pakhat leng araw e as ac ra kap lai in pasha an thi pdf phu lai zong in pakhat anun nak aliam e chu sakhan chu an lakho tia thai ase chu sakhan afami chong a M14 bom lungsom li MG1 plastic kutput bom lungsom thum MM5 shithwa main lung som nga le drone atha khautu anti drone gan pakhat chu an lakho tia thai ase chu as ac ra kap sakhan a as ac ra kap tha jang kul lang rong long an e pasha an thi adang as ac ra kap na cho an ti di sakhan chong a bom phun zakhat leng le anti drung kan pakhat lakho asi tia klg pdf phu e tomwaw ngai tu ni achim chu ka daw nak cho klg brigade nagangi naw dptf alpha special force 222 force chendown kolong yaza yema bin local pdf b21 pdf double k takwe byatangi naw yatna pong phu chendown tiger force chendown tiger lpdf thandebin lpdf chumyai myai bu nakha moila araka pol bu mausai takwe yema bin pda next generation hope myaw yama phu yema bin salin ji le kani tangti phu pol ifon in andaw mi na asi tia thai ase shan karani ramri a aidin aphormi as ac ra kap an ka na e hlaili an thi raboi pakhatal in panga an tlai na shan ram thanglai karani ramle ramri a aidin aphormi as ac ra kapol ka phufan ni an ka na e hlaili an thi panga anun in an tlai na leng a mai thal jun sha le hriam zong an lakho tia ka ka daw nak lai thong that nak phusin in thong thai ase February hlei kwa jinglai somlam pasha le cheu in hlei khatiang ka karani commando force trainer in ka battalion 1 ka battalion 5 le KNDF phufan hani ramri bp thwa lai a thriamle aidin arak pharmi as ac infantry 54 in thajang som thum rong cho an kan ha e company commander tal in adang raka panga an tlai na an manmi ma hriam jun ra le kwan adang ka daw nak theory pol zong an lakho tia thai ase ka daw nak a mun ma zofial nak an ngai tik a as ac rakap rok ruk an mu tia thai ase chuban tuk in February thlai riat a shan ram thanglai as ss mun ma tang in
Aidin apormi as a sira kapul ke ni tim jate in an bo na I an ka na cha a as a sira ka pathum nak tlom lau an thi I liam atwar mi cheu khat song an tia thai ase Razam bam nak cha a Ruby Singzali lang kan man chang tia Mizoram chawzani achim Nyamale Bangladesh ram in arak idormi Razam na cha a Bomnak Ruby Singzali lang kan man chang tia Mizoram Minister of Home Affairs Pulal Chamlinani achim Mizoram a antwami Assembly Budget Section Luto meeting a Mizoram chong Razam na dirmun he petlai in bihal nak a achimi se Mizoram chawza chazing a kumthong ni la kumkula kumthum January kula thum tiang Mizoram chong a adormi Razam thongsom thum la thongkhat la zanga la pret a ummi chong in thongsom thum la thongkhat la som nga chu Nyamaram in arak idormi an si Zali la som nga la pret hi Bangladesh in arak idormi an si tia Minister of Home Affairs ni achim Nyamaram in arak idormi Razam pol bom nak cha a Ruby Singzathum lab somret lab pali leng kan man chang I Bangladesh Razam na cha a Ruby Singsom thum tia azapi Singzali le hlaili leng kan man chang tia Pulal Chamlinani achim Razam pol chan apipi in kan man mi pol hi idor nak buk sak nak mai phot zam nak ti phot zam nak si aidin le adang a hermi chok nak a apipi in kan man tia achim phone Nusrin chawvo phunani chun Mizoram a aphan mi Myanmar Razam thongsom nga deng an si tia an ruadam CBN azautu angai tu nan chong a lunglop nak tampi kan ngai